karere ka Gasabo mu murenge wa Kinyinya, umusore witwa Kwizera Jean Damascene w'imyaka 21 y'amavuko wakoreraga kampani Top Sec bamusanze bamumanitse mu mugozi yapfuye aho yaraye ijoro acunga umutekano ku nzu z'abanyamahanga. Karere ka Burera mu murenge wa Kinyababa, abaturage babwiye TV na Radio One ko umugabo uri mu kigero cy'imyaka 40 y'amavuko yashatse gutemagura umugore wiwe, umugore aramuhunga, umugabo arangije adukira intebe arazitemagura, baza gutungurwa no gusanga yimanitse mu mugozi. Karere ka Rusizi mu murenge wa Bugarama, abaturage baravuga yuko umusozi wabo wakundutse, ubuyobozi bakajya kubacumbikishiriza, kugeza ubu ngubu ba nyiramazu barimo barabasohora mu nzu kubera kubura ay'ubukode. Bakaba basaba ubuyobozi ko bwakongera bukabishyurira inzu kubera ko nta bushobozi na bukeya bafite. Iyi ni incamake y'amakuru n'imbere bwo bwa mbere ugeze kuno muyoboro wa Kidasamura TV Rwanda. Kora subscribe, ufungura inzogera kugira ngo uzajye ubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda kandi yizewe. Reka amakuru yacu tuyahera mu karere ka Gasabo mu murenge wa Kinyinya. Umusore witwa Kwizera Jean Damascene w'imyaka 21 y'amavuko wakoraga kampani ya Top Sec bamusanze amanitse mu mugozi aho yaraye izamu ndetse acunga inzu, ndetse inzu yarimo acunga n'iz'abanyamahanga. Bamusanze mu mugozi yitabye Imana. Ibi byabereye mu mudugudu wa Rusenyi mu kagari ka Murama. Imyirondoro ya nyakwigendera bivuga yuko indangamuntu ifatiye mu karere ka Kayonza mu murenge wa Murama. Ubu tuvugana imigenzo yo gushyingura ikaba izaba ejo. Reka amakuru yacu tuyerekeza mu karere ka Burera mu murenge wa Kinyababa. Abaturage babwiye TV na Radio One ko umugabo w'imyaka 40 y'amavuko yashatse kwica umugore wiwe amutemaguye birangira umugore wiwe amucitse. Uyu mugabo yadukira intebe zo muri salo arazitemagura. None inkuru yumvikanye, uyu mugabo bamusanze mu mugozi yimanitse umugozi yapfuye. Bivuze yuko uyu mugabo yaba yiyahuye bitewe n'agahinda yagize kubera ko yashatse kwica umugore wiwe ndetse bikarangira umugore wiwe amucitse. Uyu mugabo rero bityo akahita yimanika mu kagozi akahita yitaba Imana. Mu karere ka Rusizi mu murenge wa Bugesera, abaturage bacumbikiwe na leta ubwo umusozi watengukaga bakabimura aho bari batuye bakajya kubacumbikishiriza inzu. Abaturage bari kuvuga yuko ba nyiramazu bari kubasohora mu nzu zabo bitewe n'uko nta bwishyu bafite. Abaturage bakaba basaba ubuyobozi niba bwakongera bukabishyurira inzu zo kubamo bitewe no kuvuga yuko nta mikoro bafite, izi nyubako ntago bafite ubushobozi bwo kuzishyura. Bakaba barimo basaba ubuyobozi niba bwabishyurira inzu.